Hagjing lakai Serie A pada Intermilan Persia eka bolokna haba pai syakna kecing lakai ka Intermilan kala khor ka nam job adin bagalala ban pelim eka bolokna dan laila kawai baleng bag kecing job ka Intermilan kala Kiew Biang syaka Kyrdan ka Nyngkong haga mit yakhen point hagjing lakai League 1 haprenga PSG Persia eka Paris FC haga kecing lakai ka PSG kala khor ka nam job adin bagalala ban pelim eka Paris FC da arla kawai baleng bag kecing job ka PSG kadang ne Kyrdan ka ba arah ka mit yakhen point hagjing lakai La Liga haprenga Real Sociedad Persia eka Atletico Madrid haba pai syakna kecing lakai baro artri ken hun kia khait da marshigol hadu bukod kecing lakai agoi bar kecing lakai La Liga haprenga Real Madrid Persia eka Real Betis hagna kecing lakai ka Real Madrid kala khor ka nam job adin bagalala ban pelim sok ya ka Real Betis hadu san lakawai badaga kecing lakai Garcia ulia ban tap hat-trick hagjing lakai Premier League haprenga Tottenham Persia eka Sunderland haba pai syakna kecing lakai baro artli ken hun kia khait da marshigol hadu bukod kecing lakai hagjing lakai haprenga Leeds United Persia eka Manchester United haga kecing lakai baro artli ken hun kia khait da marshigol hadu bukod kecing lakai hagjing lakai haprenga Fulham Persia eka Liverpool haba pai syakna kecing lakai kalong kecing lakai ka ba Maria khait haga ba baro artli ken hun kia khait da mar argol hadu bukod kecing lakai hagway par kecing lakai Premier League haprenga Manchester City Persia eka Chelsea haga kecing lakai baro artli ken hun kia khait da marshigol hadu bukod kecing lakai bari aga gol pania khait jong Chelsea le oben tab hashwa ban kod kecing lakai kata ha kabnit ka khantai pheu plus sau habangi phai par sya kami ya khain pon jong kecing lakai Premier League ka Arsenal kadang par ya Kyrdan ka Nyngkong ka Manchester City kabar ya ke Kyrdan ka Baar ka Aston Villa aga Kyrdan ka Balai aga baga yaran cut point bat ka Manchester City ka Liverpool kabar ya ke Kyrdan ka Basau ka Chelsea kabar ya ke Kyrdan ka Basan bad ka Manchester United kabar ya ke Kyrdan ka Banriu naki arpeu tli kicing lekai hagjing lakai Africa Cup of Nation round 16 haprenga South Africa Persia eka Cameroon haba pai syakna kecing lakai ka Cameroon kala khor ka nam job adin bagalala bat pelim ka South Africa da arla kawai baleng bagna kecing job ka Cameroon kala yok banrong syaka quarter final hagwai par kecing lakai haprenga Morocco Persia eka Tanzania hagna kecing lakai ka Morocco kala khor ka nam job adin bagalala bat pelim ka Tanzania da shikulanat baleng bagna kecing job ka Morocco kala yok banrong syaka quarter final